Ngena kuona ati nende muntu murume kuma kaiboi na Dieto Patrick Ntwiga na wekira nende antu bainge kenona kinya moyo yokurita ngwebo ni kumania nende kwithira makanika wa bodaboda amone kwithira kwa miaka 13 atithira akiona murume ora ithirite nende aichera wakiona aya antu bange ithirite akiona ametho yake mwakeni yongirele na 10 ende untu butamurigiria kwithira agita na mbere na kurita ngwe yake o makanika werethirite nende akio ritaira mwate yotethia njekie guthetera kenende aringio na antu bo mutethia kana antu bandi bo boyo mutethia na intobia kana mathaga ya kurita ngwe yake aringe kina kinyankuruki Martin Mugambi na Ronaldo Mwanya Gukoimochie gwa Patrick Ntwiga ntura ya keibio wandia mitheru kirigicigo mbunge kia Mara ara kiriorio ngariongi wenja enji na nkinyo nunka nunkeri bwandiki banthe to twithirite Patrick Ntwiga akibanganagia kutharia na kuthondeka injini ya bikibiki muthemba wa Kawasaki kwina mbuloko na piston ukingia mbokilume kwina magneto kwina pressure plate Ntwiga akithondekaga bikibiki wogu atiithagirwa akionaga anwa nini neno tio bikibiki yake ya mbere lokola nduta kwa yula kuthondeka bikibiki ndambiritie kuthondeka kwanja ndambiritie na generator nije ndambiritie kuola mbe bure mbambirie kuthondeka metho mapate buraba muige mono na gunturani maurire mianke 13 mithiruo ara ethomithirie kuthondeka bikibiki nuntu mbere ni ari makanika wa ngari ara thondeki ba bikibiki mbariche mitheru bakumutambua na kumwita kienje pate akiugaga gutire yo yumba kumurema kuma 2011 ndambiria riu ndona ntumba gukua mwana gutuka ntikwana ndambirie kuthondeka bikibiki wanini au ni ndakwatira juju nkinya kola kama engine ndayunko kwata gachumogu nimbira kwambija ukalima kwande gachuma ni size iliko juju makaniko angalia kininko wala pikipiki lambe buni ambile kuntanga nanda namba kweta mubundi omwe kuma medalo eta kwandamu au kinya na kwatika liwa na ndachoka kwelwa niwe akushindwa keni akithondekaga bikibiki wogu mathina pate maramugia nkutho ara bamwe bantu barathondekagira bikibiki bakiregaga kumureana bara bangi kumunenkera mbeca iteicio ndi untu bubu butiethagirwa buri buthu alere nera le umbe bujage ntulia nkoni taendenda utawe gutuka ngukulithira wira to wa bikibiki gutuka kwa kuma no ntutika kuona utikalo gamba nene tebu koguo no kiruka na njiro gutikamba nene riwa ni ole umbe kuyange turwa mwanto nenkoligwa kwali ompiente kwa ngakode ya bikibiki tata ino kena kwandenda shilingi ngiri otuka ateno sio kantika shilingi kana no tolelelo omanya mbera kamto mateni wa ni ako lelo ambuka ni mumuge koronda ka bikibiki nitaira eja koronda kwa indambula na wetu kanto na ndo akomige amndondeka kura metho gwa pate gutainainia muchi wake arabaturanagia na mwekuru wake gwatawithire ne kubiaragia akana gake gatutano arabairi barabakuru barikitie secondary na barabangi babathingatite bari cukuru cha secondary mugakura kwa unu mbetekete ndo ataka kona nini uko agelie kwa kagwe ni mesi ya manto kwa tukatiaga kana tetiga ugo mtu no ndo tukubakiandana na wale mtu mweka na nona kogua na wate mutigana kama kaututula kwa inga tukautawira kawainda kutie muntu ina rina na iliko iromba ria Patrick Ntwiga kana patirira twike romba rimwe kugura chuba na cio thondeki na kwaramia thondeki bwake bwa bikibiki na tigogu kwiririria na bake bonthe bombe kuthoma na kurikia cukuru bwega batalua kwanda kwa gintu kia mbira wangi kujangiriria muno mbele buluni chana itome nanga soka nkauga ndingo na mtu kumba kuntetia ngwade nkiye spia ya bikibiki ndondeka gaitutu ka nende nayo nengito ande mweganira nonto na chupana ngiteka ndijo jakwega nokangala gyabo ndona kamwe nkagura kamwe kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.